tere tulemast. Good evening and welcome. Ja ole hea, tule ka siia. Kõigepealt on soov meil siis tänada inimesi, kes on aidanud kaasa Nedjangi jooga raamatu ilmumisele. Siis olev esimene tänu läheb meil raamatu autorile Dr. So first of all, we want to thank the people who have really made it possible that such a book is available to people. And first of all, this is to you. Ja teisena läheb kingitus Trukmalale selle eest, et ta esindab Eestis väga vapralt Tiibeti kultuuri ja tarkust ja vaimseid õpetusi ja mantraid. Ja õpetan ka Nedjangi joogat ja video on ka põhjalikult seletus. The second thank you goes to Trukmala for representing all of this wisdom. Siis oleks soov tänada ja anda raamat üle raamatu tõlgile Katrin Reintopile, aga teda ei ole vist praegu siin. Katrin äkki sa oled videos, palju terviseid ja veel suured. This was to the translator of the book, to Katrin. Ja järgmisena raamatu toimetajale Anu Roodalu Vaksmanile, keda ka hetkel siin ei ole, aga kes tõenäoliselt vaatab teiselt poolt ekraani. Metsade vahele varsti näeme. Ja siis suured tänud raamatu küljendajale Eestis Joel Tambaurile ja Joelile saab ka raamatu üle anda. He is the one who made the local layout and the files ready. Ja nüüd ma tahan Avet tänada. Kuna ma valmistasin lilled ette 3-le, aga on ainult Ave, siis kõik lilled on täna suur. Because I prepared for free-tipped persons flowers for Katrin Reiton book, translated book, and for Anu Roodalu who made my editing book, but they are now maybe online, and best wishes for them. But main job finally was done by Ave, whole organization, and I'm very, very happy and proud of her work. It was super. She is a very special lady. We have several obstacles, but now I trust more to karma because time to time maybe things should be ready or circumstances to go to publish, and I feel now is a real moment for it. Teachers are here, writer who was publishing book, and it was like right moment, but before it, some 2 years, it wasn't right moment. Et nüüd ma usun rohkem karmasse, et 2 aastat pingutasime, et välja lasta raamatud juba valmis. Vist aasta vähemalt tagasi, et siis venisid 1, 2, 3. Lõpuks ilmus õige inimene ja nüüd me oleme saanud oma meeskonnaga veel tugevalt, väga õige, väga Ave arvamuses eriline paar ja no, tuleb ka karmasse. Ma püsitasal on see õppinud paremini. Suur tänu kõigile, siis Eesti Tiibeti traditsioonilise meditsiini akadeemia, kelle esindaja mina, Pudmo peal, Hale, mitmed teised siin on. Ja suured tänud ja tere tulemast ka välustaste õpetusele koha peal online. Dr. Minda hakkab järgmine nädal õpetama esmaspäevast illusoorse keha joogat, siis hakkab õpetama juhtšööd, spetsiaalselt joogide praktikat, kui nad läksid omal ajal Koopasse, siis neil olid juhtšöökepid kaasas, kuskil aastast 1700 hiljem said need avalikuks ja tänapäeval teraapia osa ja siis Tiibeti moksha, mis on selline tulega kuumutamise kindlate punktide teraapia,
kõik on väga erilised õpetused ja need ei ole niisama, vaid joogisuus spetsiaalsete trikkidega. Kuigi mitmed meist on õppinud seda mitu korda, siis me saame sealt kihte juurde. Ja tere tulemast kõigile õpetustele ja täna on väga tore esitleda Dr. Nida Chenamchandi, kes on siis joogi vajrana õpetaja, Tiibeti arst kõike ühes isikus. Ta on pärit Angos, Tiibetist, Repongist täpsemalt ja Repongi joogide piirkonnas oli omal ajal suurimaid Tiibeti ilmalike joogide kogukondi. Et kui me teame, et on olemas munkad ja munklikstiil, siis on ka tegelikult ilmalike joogide kogukonda Tiibetis, kes on nagu tavainimesed ja peredega. Aga nagu Trukmager ütles, et selline kriteerium on umbes pool on tavaline elu, pool vaimselt praktikad. Et selliste joogide siis nagu õpetaja juhtub meie Aasia kandis. Ja Trukmager tuleb täpselt samast mitu põlvkonda joogide perekonnast ja väga eriline õpetaja, mantralaulja. Mina on harulaselt vedanud, näevad väljast väga tagasihoidlikud välja ja aga seest väga erilised. Nii et kes tahab oma igapäevaelu ja siis sügavaid joogipraktikaid isegi iga hetke ühendada, siis on siin õiged õpetajad ja õiged selgitajad. Ja Nechangi jooga on selleks üks väga hea algus. Mitte ainult tervisele ja siis ka virgumisele. Mulle. Aitäh, Olev. Suur tänu. Please kindly, so with the mantra we start. Before the mantra, I would like to share a story, if Avi can translate for me. Enne mantra laulmist soovin jagada üht lugu. I just arrived back from Tibet last night. Tulin eile õhtul Tiibetist tagasi Eestisse. I went to walk around Mount Kailash. Käisime ümber Kailashi mäe palverännakul. And there was one Chinese medicine doctor in our group. Ja seal grupis oli üks Hiina meditsiiniarst, who studies Tibetan medicine with Dr. Nida and myself. Kes õpib Tiibeti meditsiini koos Dr. Nida ja tema endaga. And he gave me a very special feedback about Nejang yoga. Ja tema andis väga huvitavat tagasisidet Nejangi jooga kohta. So he has recently he had a patient who has this high blood sugar. Et tal oli just olnud üks patsient kõrge veresuhkruga. And he was under medication and diet, but still the sugar level wasn't coming so well down. Ja ta tarvitas ravimeid ja oli oma toitumist muutnud, aga see suhkrutase väga paremaks ei läinud. Yeah, diabetic too. Ja tal oli ka suhkruhaigus. Then he led, he was teaching this patient to do Nejang yoga, the first 8 exercises. Ja see arst õpetas siis patsiendiga 8 esimest Nejangi jooga harjutust. And immediately they checked the blood sugar level. Ja kontrolliti siis üsna kiiresti veresuhkru taset. And it dropped down. Ja see läks väga kiiresti alla. Just with a few exercises. Et mõningate harjutuskordadega juba. So I was very happy to hear this specific case. Ja et oli väga õnnelik siis sellise näite kohta. I have heard a lot of good feedback about digestion improvement. Ja samuti olen kuulnud väga palju näiteid siis, kuidas seedimine on paranenud. Blood circulation. Vereringe. Mood regulation. Tuju kõikumiste reguleerimine. Melting down like a cyst. Kuidas süstid on ära lagunenud. And now one more thing. Lowering down blood sugar. Ja nüüd tuli ka see näide siis veresuhkru taseme alanemisega. I have belief that there is more to discover with this practice. Ja kindlasti on palju rohkemat avastada nende harjutuste kaudu. So let's explore the topic with Dr. Nida and
I will start with the mantra. aitäh sulle. Ja meil on siin tänane raamatu tutvustus siis vestluse vormis, et oleme ette valmistanud mõned küsimused. And we will have a conversation. Ja ma alustaksin ühe üldisema küsimusega. Millised on 3 kõige olulisemat asja, mis doktor Nida kui arsti arvates igaüks saaks oma vaimse ja füüsilise tervise heaks teha? You as a doctor, let's start with a wider question. What would you say that are the 3 most important things for a human being that you can do for your physical and mental health? What we are doing here now, this is number 1. See, mida me siin teeme, on number 1. Human connection. Inimeste vaheline ühendus. Meeting each other. Üksteisega kohtumine. Not Facebook, face to face. Et ei kohtu mitte Facebookis, aga otse näost näkku. Anybody think that human connection is not important in life? Kui keegi arvab, et inimkontaktid ei ole elus olulised. Anyone? Kas keegi arvab? It is important, right? It's essential. See on tõeline baasasi. We humans are social animals. Sest me oleme inimestena sotsiaalsed loomad. Emotional and physical connection is the most important. Ja seetõttu on füüsiline ja sotsiaalne kontakt on kõige olulisem. Number 2 is sleep. Teine asi on hea uni. Do you sleep enough? Kas te magate piisavalt? Yeah, you are right. Mostly we don't sleep enough today. Et teil on õigus, me tänapäeval enamasti piisavalt ei maga. And sleep quality determines our mental health or physical health. Ja une kvaliteet on see, mis tegelikult määratleb nii meie vaimse kui füüsilise tervise. And for me, number 3 is the exercise or movement. Ja minu enda jaoks number 3 on füüsilised liigutused, igasugune füüsiline treening. It doesn't mean like to do sport. Aga ma ei pea silmas seda, et sporti peaks tegema. Just basic movement. Et täitsa lihtsalt tasemel liikumisest For räägin. example, for men, cleaning the house, cooking and cleaning. Näiteks mehed võiksid maja koristada, süüa teha, kööki koristada. And for women, just walking around and correcting men. Naised võiksid ringi jalutada, mehi korrigeerida. At least we are moving and doing something. No vähemalt liigutame ja teeme midagi. I think that kind of movement is very, very important. Et isegi selline lihtne liikumine on tõesti oluline. As a family together, if we put together the point 1, the socializing and connecting people, and the third one together, so family or friends are gathering together for gardening, for example.
ja kui me nüüd paneme siin asjad otsad omavahel kokku, siis inimeste vaheline kontakt tuleme terve perega kokku ja läheme aeda tööd tegema. And then that will be the best thing for a good sleep. Et see võiks olla väga hea, mis siis annab ka väga hea une. So that's why our human Hello, can you hear me? Okay, that's it. Gardening together, Koos aias toimetamine and then we'll have a good sleep. ja kõigil tuleb hea uni. So maybe you guys thinking why I don't talk about food. Võib-olla te mõtlete, et aga miks ta toidust ei räägi. True, we have eating problems. Et see on tõesti tõsi, et meil on toitumise But probleemid. the eating problem to making diet, to having a good diet, is the result of not having an emotional balance. Aga see, et seedimine ja toitumine läheb paigast ära, see tuleneb sellest, et emotsionaalselt inimesed ei ole tasakaalus. We are told by our doctors, right, to control our diet. Arstid ütlevad, et kontrollige, mida te sööte. And we know it's important to eat healthy food. Ja me teame muidugi kõik, et tervislikult on kasulik süüa. Right amount of food. Õiges koguses süüa. Organic food. Soovitavad mahetoitu. But do we listen to doctors? Aga kas me kuulame seda arsti? Even we would love to listen to them, we can't because we don't have emotional regulation. Isegi kui me tahaksime neid arste kuulata, siis me ikkagi ei suuda neid ideaalselt jälgida, sellepärast et emotsionaalsed suhted ei ole korras. And that is directly connected with bad sleep quality. Ja see on otseselt seotud une halva kvaliteediga. And bad sleep quality because we have emotional problems. Ja une kvaliteet on halb sellepärast, et meil on emotsionaalsed probleemid. And the most disturbing emotional problem is relationship problems. Ja kõige häirivam probleem inimeste jaoks on emotsionaalses mõttes on suhteprobleemid. Instead of connecting, we are disconnected. Ja selle asemel, et siis head ühendust luua, me hoopis ühendame ennast lahti. If you think of yourself, the most emotional painful is disconnection and separation. Et kui te mõtlete ise, et mis on emotsionaalselt kõige valusam, on see, kui kellegagi kaob ühendus ära, ei ole sidet. Right? We humans, we have only 2 jobs. Inimestel on ainult 2 ülesannet. You know that, right? Number 1 is to survive. Esimene on ellu jääda. Number 2 is to reproduce. Ja teine on järglasi saada. To survive and make babies, that's all. Rohkem neid ei ole bioloogiliselt. Without a good human emotional connection, we can't survive. Aga ilma heade inimsuheteta me ei jää ellu. I know many of us, we are good for reproduction. Et me paljud, We have to maintain a good relationship with our product. me oleme paljud head soo jätkamises, aga oma toodanguga peab häid suhteid ka hoidma. Right? Life is simple Nii et elu on lihtne. and take it simple. Ja seda on vaja ka lihtsalt If you think võtta. life is complicated, that's a misunderstanding. Kui te arvate, et elu on üks keeruline asi, siis te olete valesti aru saanud. If you think life is complicated, just do 3 things I told you. Connect with people, sleep well, and move. Ja kui te arvate, et elu on keeruline, siis hakake lihtsalt tegema neid 3 asja, millest ma rääkisin. Et võtke inimestega ühendust, looge häid suhteid, magage hästi ja kolmas oli? Ja liikuge eestlaseks. If you can't move, you can do Nejan yoga. Aga kui muidu liikuda ei oska või ei saa, siis võite Nejangi joogat teha. Ja nüüd räägime lähemalt siis Nejangi joogast. Et see nimi ei ole Eestis üldiselt laialt tuntud, et küsin kõigepealt, et mida Nejangi jooga nimi tähendab ja mille poolest see jooga on teistsugustest joogadest erinev. So I'll ask you now about the Nejangi yoga. You know, mostly people in Estonia, they don't know the name Nejangi yoga. Could you explain what the name means and why Nejangi yoga is different from others? Nejan yoga is different because name is different. On erinev sellepärast, et on erinev nimi.
So Nejam, ne means like locations. Ne tähendab asukohti. Okay, let's say like important points in our body. That's ne. või siis ütleme selle kohta olulised punktid kehas. Okay, do you want to know your point? Kas tahate teada All of selliseid us, we have punkte? special points. Do you want to know your own points? Kas tahate teada? Tell me, where do you have pain? Öelge, kus teil on valu. Where? Headache? Okay, that's your ne location. Where do you have pain? Belly? Diaphragm? Okay, that's your ne. Do you have any pain? Shoulder? That's your ne. Okay. Kui on peas, kui on kõhus, kui on õlas, need on teie enda kõige olulisemad neepunktid. No pain? Come here. Okay, stand there and do your feet like this. Connect together. Go down, down. Hands up. Okay, stay like, stay like that. Okay, then you tell me where you have pain. Just stay like that. Huh? Now you have pain. Okay. She has pain like this, right? So you more exactly. The tension creates a pain. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If you have tension and a little bit discomfort, in 10 seconds it means your muscles are not strong enough. Right? So that is a ne for you. Anybody want to experience pain? Kas keegi tahab I veel can valu give you tunda? other type of pain too. Okay. All right. Do you have any pain? Not really. Okay, good. Okay. So jang means you keep exercising the place where you have pain. Ja siis nime teine pool junk tähendab, et selle kohaga on vaja harjutusi teha, kus valu on. Okay. You have headache, you start to move your head. Et kui on peavalu, siis hakka peaga rinde tegema. Start to move. If you have pain here, you start to move like this. Kui on valu kõhupiirkonnas, hakka kõhuga rinde So if you tegema. have the pain in the calf, you can do like this. On hüppeliigeses, liiguta jalalaba. Okay. Wherever you have pain, you have to move or exercise that part of the body. Et baasidee on siis selles, et seal piirkonnas, punktis, kus on valu, seda kehaosa on vaja When liigutada. you start to exercise and your muscles or tendons start to relax and it provides more blood flow, actually reduces stress. Ja kui lihased ja kõõlused hakkavad lõdvestuma, vereringe paraneb, siis pinge selles kohas väheneb ja stress väheneb. That's called the jump. Seda nimetatakse siis jung. Okay. So for example, he said he doesn't have pain. Et näiteks te ütlesite, et teil ei ole valu. Can you fold your ears? Strongly. Kõvasti kõrv kokku vajutada. Both ears, both ears. Mõlemad kõrvad päris kõvasti kohe kokku vajutada. Stronger, fold. Is it painful? Kokku voltida. Is it painful? No? Folding. Painful, right? Mm. So if you say, if you don't feel the pain, it means you are stubborn. Kui ei tunne seda valu, siis oled põitpäine. You're fine. Okay. So that's another kind of pain. See on natuke teistmoodi valu. It's not denial pain. Et on selline eitamise valu. And that one you can do, there's an exercise. There's an exercise, it's called the ear exercise. Ja siin harjutuste hulgas on olemas kõrvade harjutus. Okay, that helps, reducing the pressure in the ear, reduce the headache, also improves your memory and help for sleep. Vähendab rõhku kõrvas, vähendab vererõhku, vähendab üleüldist stressitaset, parandab und. So that's called the nejang. Okay,
Actually, it's a very simple yogic exercise. et siin on tegemist tegelikult väga lihtsate joogaharjutustega. According to medical science, it makes sense. Ja meditsiiniteaduse järgi siin on täiesti selge seose tähendus olemas. So, for example, we humans, the most common pain we experience is the lower back. Inimeste kõige üldisem valu on alaseljas. Right? Why we experience lower back pain? Ja miks see on seal? Because we are over-sitting. Sellepärast, et me istume liiga Because palju. of sedentary lifestyle, right? Istuva eluviisi tõttu. What do you do at office? Ja mida inimesed teevad kontoris? You say I'm working, but you are sitting. Te Right? ütlete, et ma töötan, aga tegelikult And what do you do istun. when you are traveling? Ja mida sa siis teed, kui sa reisid? You say I'm traveling, but you are sitting. Ütled, et ma reisin, aga tegelikult istud. Right? And so when you are when you say I relax, so how you relax? You are relaxation also sitting. Kui sa lõdvestud, siis mis sa siis teed? Ka teed Right? istudes. So the sedentary lifestyle is the silent killer. Nii et istuv eluviis on üks salajane vaikne tapja. Right? That's why we need to know. Ja sellepärast ongi vaja liikuda. If we want to live long, prolong our life and release the tension, the pain, whatever is going on. Et kui me tahame pingeid vabastada, oma elu parema kvaliteediga elada, kaua elada, siis on vaja rohkem liikuda. And many people have headache. The reason of headache is we don't exercise enough. Paljudel inimestel on peavalud ja see põhjus ongi selles, et me ei liiguta ega tee selle piirkonnaga piisavalt harjutusi. Okay. Do you exercise your neck? Kas te teete kaelale harjutusi? Yes, no. Do you have smartphone? Et ema, kas sul on mobiiltelefon? Can you show me? How do you check your WhatsApp? Ei küsita siit päevaga, et What do you use it for what? seda telefoni ma tahan seda. Okay, that's the position. Like this. How often do you use it? Et kui sageli sa vaatad, Sometimes. Oh, good. So you don't have much time for phone. et sul ei ole järelikult palju aega telefoni jaoks. Oh, that's good. That's why you look so good. Most of us, we have too much time. We have too much time for phone. That's why we don't have time for other stuff. Enamusel meist on liiga palju aega telefoni jaoks ja meil ei ole aega teiste asjade jaoks. Right? And in the yoga, there are many different positions and exercises. Ja joogas on palju asendeid, palju harjutusi, Right? Especially for Indian yoga. eriti just India joogas. Right? Do you do any Indian yoga? Kas keegi teeb Asana, Indiast pärit joogat? postures, right? Different postures. Seal on erinevad Today asendid. we do international yoga postures. Tänapäeval on rahvusvahelised jooga Like asendid. this. Näiteks see. New asana. Uued asanad on. Okay, most of the neck ache, neck pain, headache, stiffness, and most of them are caused by fall. Et enamus siis pinged õlapiirkonnas, kaelavalud, peavalud, enamus asjad on seotud telefoni kasutusega. What we call it working, we're communicating, this and that. Nimetame seda töötamiseks, suhtlemiseks. So that's why I think we need an agent. It's okay, you use a phone, but time to time you should stop your phone and do the exercise. Et jaa, telefoni ikka võib kasutada edasi ka, aga aeg-ajalt peaks pausi tegema ja harjutusi tegema. Okay, do you remember ne now? What ne means? Kas teil jäi meelde, mida nee Ne tähendab? is where you have pain. Kohti, punkte, kus on valu. And jump means exercise that area. Ja jump tähendab, et tee harjutusi selle kohaga, selle piirkonnaga. Right? If you have headache, just exercise with your head. Kui on peavalud, tee peaga harjutusi. Do you know head exercise? Kas te teate peaharjutust? You just did. You did like this. Oli siis sai. Yes, this is. And you can be Indian yoga. This is very, very effective.
dance Indian dance, and you do Japanese yoga. Any exercises, right? We know, even just turning head like this is the exercise, right? You turn your head like this is the exercise. We know, but we don't do. et me teame kõiki erinevaid võimalikke liigutusi peaga, aga me ei tee neid piisavalt. This, you know, we say, oh, I don't know, why should we do that? I don't know. And this is already a yoga. Whoa, now my head is clear. You know why when you move like this, your head is clear? It supports the blood flow in the brain, right? We need more blood in the brain and more energy, and then our mind is clear. et kui sa pead kas või niimoodi küljelt küljele liigutad, veri liigub paremini peapiirkonda ja pea läheb selgemaks. Okay. That's called the neja. So now you know what neja is. You don't need to buy the book. Saite juba teada, mis see Nejang jooga on, pole raamatut võib-olla vajagi. Shortcut. Ta mainis Indiast pärit joogat, ma küsin selle kohta ka. You mentioned that much of the yoga it comes from India. Can you say some words about the yoga from Tibet? Is there any difference? Do you know the meaning of the yoga? What does it mean? Yoga. Anybody knows what yoga means? Kas keegi oskab öelda, mida sõna jooga tähendab? What does it mean? Connection. Connection? Good. What else? Anybody? Do you know what yoga means? Tähendab Huh? ike. Tähendab ühendust, oli üks vastus, teine vastus on tähendab iget või rakendit. Ike, this is like what you hold the horse with. The saddle. Not the saddle, but around the head. Okay. Ika. Okay. Ika. Ika. Okay. Yoga. The meaning of yoga means to become ourselves, authentic self. Et jooga tähendab päris ehedaks, kõige ehedamaks iseendaks saamist. Normally Indian yoga we call it union. India joogas tavaliselt tõlgitakse seda So ühendusena. that real union means, like he was saying, to reconnect with ourselves. Iseendaga uuesti ühendust võtma. Okay. Do you know who you are? Kas te teate, kes te olete? You don't know? That's a good answer. Hea vastus, kui ei tea. We have no idea who we are. Meil ei ole enamasti mingit ideed selle kohta, kes me tegelikult oleme. Ja on täitsa aus vastus. When we say, I know myself, I am this and that, that's just the idea of ourselves. Ja kui me ütleme, et ma olen see ja teine ja kolmas, see on lihtsalt mõtted ja ideed iseenda kohta. Right? I can be a son for my parents. Ma võin olla poeg oma vanematele, I am a partner for my partner. elukaaslane oma elukaaslasele, Father for my kids. isa oma lastele, I'll be a grandpa for my grandkids. vanaisa lastelastele, I'm a friend for my friends. sõber sõprade jaoks, I'm a Tibetan medicine doctor for my patients. Tiibeti meditsiiniarst oma patsientide jaoks. These are all my personas, but who is the real me? Kõik need persoonad, aga kes see tegelik mina on? Right? Besides this, my rules of the life and society, who is really me? Kõikide nende ühiskondlike määratluste taga siis, kes see mina on? That is actually a scary question. Et see on selline hirmutav küsimus. Maybe you have an important social role, social status. Et sul võib olla oluline sotsiaalne roll, oluline Maybe you staatus, are successful, sa oled võib-olla edukas. right? Whatever it is. Maybe you can say, oh, I'm a doctor, I'm a lawyer. Sa võid öelda, ma olen selline arst või selline jurist või You become a doctor, lawyer, and you know you need to become a lawyer or doctor, or you become a doctor or lawyer because your parents wanted that. et sa õpid arstiks või juristiks või veel kellekski sellepärast, kas et sa ise tahad või sellepärast, et su vanemad tahtsid seda. It's very difficult to be ourselves and to know who really we are.
nii et väga raske on olla iseendana ja teada, kes ma siis tõeliselt olen. That's why yoga means to reconnect with ourselves, authentic selves. Et sellepärast siis jooga tähendust võib nimetada taasühendumiseks iseendaga. In the Indian yoga, of course there are many different versions, but the one we know is the asanas, more like yogic posture. Indias ka loomulikult joogasid on erinevaid, aga üks väga tuntud on siis jooga füüsilised asendid, need asanad. Using your body to try to reconnect with your body and energy and your mind, and then to try to know yourself. Kasutatakse siis oma keha ja võetakse ühendust oma keha, energia, oma meelega, et iseennast tundma õppida. Right? Do you like, okay, I have another question. Do you like yourself? Kas te meeldite iseendale? Kas sa meeldid iseendale? Okay, the question is more precise. Do you like your baby? Veel täpsemalt, kas su kõht meeldib sulle? I didn't like my belly. That's why now I lost my belly. Mulle minu kõht ei meeldinud, sellepärast mul seda enam ei ole. When I had my belly, I didn't like it. Et kui mul oli see kõht, siis see mulle ei meeldinud. Right? Then I had to work hard to lose it. Ja ma pidin kõvasti vaeva nägema, et tast lahti So saada. I had to find myself back. Nii et pidin iseenda juurde tagasi liikuma. Because when I was in Tibet, I was more skinnier, like now. Et kui ma olin Tiibetis, siis ma olin kõhna, midagi sellist nagu praegu. When I moved to Italy, I became like this. Kui ma kolisin Itaaliasse, siis minust sai selline nagu siin pildi peal. I can say, oh, it's problem with pizza, spaghetti. Ma võin öelda, et see on pizza ja spagettide ja lasagna probleem. Right? So that's an interesting question. We normally, all of us, many of us, we have body image problems. Et see on täitsa huvitav, et väga paljudel meist on tegelikult oma keha imidži We probleemid. struggle with ourselves, right? Because we don't accept who we are. Et me ei võta seda täitsa omaks, missugused me oleme. We try to be somebody. We try to be somebody for other people. Et püüame olla keegi teine teiste inimeste jaoks. Right? Because we are told, like, before I come here, he told me, he said, you dress up, make yourself presentable. See on nagu me siia tulime, Arno võib-olla ütles mulle, et pane korralikult riidesse, ole esinduslik. Right? If I try to be my authentic me, maybe I'm half naked. Ma tahaksin siin väga autentselt välja näha, siis võib-olla tulen pool alasti. No shower or no hair wash for a month or something. I'm stinky now. Kuu aega ei ole duši all käinud, pead ei ole pesnud, haisen. I'm a guest to them, so I try to have shower and make myself presentable. Aga ma olen siin kodus külaline, käisin duši all ja olen täitsa esinduslik. So it's interesting. End of the day, are we living for ourselves or we are living for other people? Nii et kas me siis lõppude lõpuks elame enda jaoks või teiste jaoks? Right? If we are living for ourselves, we are happy. If we are living for others, we always have struggles. Et kui elame enda jaoks, siis oleme tegelikult õnnelikumad, aga enamasti teiste jaoks elades on mingid raskused kogu That's aeg. why yoga is one of the best way to approach to ourselves. Nii et jooga on üks parimaid viise, kuidas iseendale lähemale Today, jõuda. in modern culture, many people they do that as a sport. Aga tänases kaasaegses maailmas paljud inimesed harrastavad joogat spordina. Right? Let's say sometimes you're very angry, you're very stressed. What do you do? Et kui sa oled vahel väga vihane, väga stressis, mis sa siis teed? You have a big fight with family members. Do you like to stay at home? Sul on kodus olnud mingi tugev tüli, mis sa siis teed? Kas sa tahad Or seal you edasi go for a olla? long walk? Või lähed pikale jalutuskäigule? Right? You go a long walk by yourself. Lähed omaette jalutuskäigule? Or even it's better, you go for a jog. Või veelgi paremini jooksma? But the best is you run Või kohe mitte isegi sörkima, jookse. until you will collapse. Nii kaua, kuni kokku kukud. Okay? So when you really get so tired, physically exhausted, and our emotions are balanced, and then our body and mind is ready to reflect about ourselves. Ja kui sa oled füüsiliselt täitsa väsinud ja mõistus ütleb ka üles ja juba lõdvestub, siis sa oled valmis oma asju värske pilguga vaatama. Right? We all know about this. You Et understand? me kõik teame, et see niimoodi toimib. So that's what yoga is. Ja jooga õpetabki siis selliseid asju.
Then the Tibetan yoga is a little bit different than Indian yoga because, for example, Nejang is more dynamic. et Tiibeti jooga jah, tõepoolest on veidi erinev India omast, ka Nejang harjutused, nad on dünaamilisemad. Dynamic means you do an exercise and you repeat that many times. et sa teed harjutust ja sa kordad seda palju kordi. Okay, you want to see one? Kas tahate näha ühte Nejangi everybody jooga? stand up. Everybody stand up. Everybody stand up. Okay, it's a very simple exercise. Okay, now you sit down. Kikitame alla, Yeah, palms are together. peopesad koos. Okay, and stand up. Okay, again. Palms together. Straight your back. Straight your back. Okay. 2, 3, 4, 5. Keep doing. Teeme edasi. 7, 8, 9, 10. Okay, now 10 faster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now another 10 slower. Sit steady. Ja aeglast. Sit and move your butt. Hands together. Straight your back. Straight your butt. Selg on sirge, peopesad koos. Down. And move. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What happened? Huh? Your legs, what happened? No, what is it? Tired. Huh? Tired. Tired. You said you have no pain. No. I have pain. Now she has pain. Good. Okay, right? Are you sweating now? Yes. Yes? No. It's a very simple no. No. Okay. We should squat more. Teeme siis rohkem tükke. You just squat until you sweat. It takes maybe 1 to 2 minutes. You understand? Tehke That kükke is nii kaua, kui higistama already a hakkate. very good cardio exercise. Võib-olla 1-2 minutit, see on väga hea Tibetan kardioharjutus. Tibetan yoga is dynamic and very repetitive and it's very effective. Tiibeti jooga on siis dünaamiline, kordav ja väga tõhus. When I said we should move, we should exercise, maybe you can think, oh, you have to go walk and exercise 30 minutes every day, 1 hour of this and that, right? You think many things. But sometimes we don't need to do long exercises. Et vahel me mõtleme, et on vaja pikalt jalutada, terve harjutuste seeria teha, kõike selliseid võimalusi, mis on natuke keerulised, aga tegelikult ei ole vaja väga pikalt. 3 minutes of this exercise, squatting is enough. 3 minutit sellist harjutust, kükkide tegemist, täiesti piisav. Can see another yoga? Kas tahate teist veel näha? Heels up and they're touching together. Kannad on koos, kannad on maast lahti. Heels are touching together. Heels are touching together, okay, like this. And go down. Ja siis laskume alla, Again, slowly. aeglaselt, Huh? aeglaselt. The hands are touching together. Kannad on Hands koos. are touching together. Hands are touching together. Very good. Hands up. Hands up. Okay, and come up. Ja tuleme üles tagasi. And go down. Okay, very good. So, in a simple way, you can say Tibetan yoga is a dynamic yoga. We just choose a very simple exercise and you repeat that. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. You understand? If you are sweating already, it means yoga is already working. And
your heart is happy because you move to exercise. ja kui teete minuti, 2 minutit, 3 minutit, hakkate higistama, see tähendab, et süda on aktiivsemalt tööle hakanud, südamal on juba hea olla ja teil on juba parem enesetunne. Okay. Did you know that your thighs and your calves are telling you your heart's health? Kas te seda teate, et reied ja sääled räägivad südame tervisest? So if you have difficulties with this squatting, fast squatting and standing up, or going down and standing up, it means your heart is already a little bit struggling because normally you are not exercising enough. Et kui oli reitel ja säärtel raske teha neid üles-alla liikumisi, siis see näitab, et südamel on ka natukene raske ja see tähendab seda, et ei tee piisavalt harjutusi. It's hurting here because we are not using those muscles. Et säärelihased lähevad valusaks sellepärast, et me ei kasuta neid. It's tired here because we are not using those muscles. Reied väsivad ära sellepärast, et me ei kasuta neid lihaseid. And it's stiff here because we are not moving enough. Ja alaselg on ka kange sellepärast, et me ei liiguta piisavalt teda. Okay? How much do you know about your muscles? Kui palju te iseenda lihaste kohta Do you know teate? the muscles are the organs of longevity? Kas te seda teate, et lihased on pikaealisuse elundid? Do you want to live long? Kas tahate kaua elada? So you are kind of old and healthy and happy? Et olete vanana ka terved ja õnnelikud? Or you are old and you are kind of weak and sick? Või siis tahate nii, et olete vana ja nõrk ja haige? And as I told you, our human goal is to survive. No one wants to die. Inimese elu ülesanne on siis ellu jääda, keegi ei taha ära surra. Right? We eat a lot, we try to survive. Sööme palju, püüame ellu jääda. Even we work so hard to make money, the reason of making money is to survive. Teeme tööd, teenime raha, selle kõige eesmärk on ellu I jääda. want to survive, I want my family survive, I want my kids survive, and that's why we work so hard. Tahan ise ellu jääda, et mu pere ellu jääks, et mu lapsed ellu jääksid ja teeme hullupööra tööd. But if you live with stress, do you think you'll survive and you'll live long? Aga kui sa elad stressiga, kas sa arvad, et sa jääd hästi ellu ja elad väga You're kaua? working so hard and always sitting. Do you think you live long and happy and healthy? Ja kui sa teed nii kõvasti tööd ja istud väga palju, kas sa arvad, et sa elad siis terve ja õnnelikuna pikalt? Right? In a way, our human life it's very simple. Right? Et inimese elu on teatud mõttes väga lihtne. We all try to survive. Me kõik püüame ellu jääda. Even young kids, why they go to school and they try so hard to study. Ja isegi väikesed lapsed, miks nad käivad koolis ja püüavad õppida? Why we parents, we stress them to study so hard? Miks me vanematena sunnime neid seal nii palju õppima? Why we don't let them sleep enough? Et miks me ei lase Why neid we piisavalt wake kaua them in the magada? morning so early? Ajame vara hommikul üles Why we pressure them to do well at school? ja survestame, et neil koolis ikka hästi läheks. Because we want that they will survive better in the future. Sellepärast, et me tahame, et nad tulevikus paremini elaksid. But stress is a killer. Aga stress on tappev faktor. Emotional, mental stress is a big killer. Eriti emotsionaalne ja mentaalne stress That väga doesn't suur. help them to survive, to have a better life. And actually that kills the quality of the better life. Nii et me ühtepidi tahame head elukvaliteeti, aga teistpidi ise tapame seda. Anyway, we are all adults. Aga me oleme kõik täiskasvanud. So far we all have survived. Siiamaani oleme ellu jäänud, Right? But we want to survive more. aga tahame veel paremini ja veel rohkem ellu What jääda. is the best thing? To exercise. Kõige parem on füüsiliselt liikuda ja harjutusi teha. Train your muscles. Oma lihaseid treenida. Train your muscles. Right? Train muscles is not always doing something. Sometimes you just train muscle. Duration of the muscles. Et selleks alati ei pea ka liigutama, võib ka niimoodi nende lihaste vastupidavust treenida. We understand the duration of the muscles you train. The more muscles are trained, the more our inner organs are healthy. Ja mida rohkem lihased on treenitud, seda tervemad on siseorganid. Right? The more we will suffer from chronic disease. Ja seda,
et seda vähem siis, less we suffer from chronic. seda vähem siis kannatame krooniliste haiguste all. Right? So something that simple. That's why I think these kind of very simple yogic exercises are important. Küsime veel natukene selle raviva ja meditsiinilise aspekti kohta ka. You have mentioned that the Nejang yoga could also be complementary for medical science or medical system. And is it also helping people, you know, when somebody cannot move so well like we did just now? Are these exercises Who also? cannot move? Anybody cannot move? You cannot move? You're just moving your hand. Et kui ei saa liikuda terve kehaga, siis liikuda tuleb kätega. If you cannot move your leg, don't worry about your leg. You understand? Don't say, oh, I cannot move my leg. I cannot move my leg. I cannot move my leg. You are even not moving your hands. Instead of saying, I cannot move my legs, you should say, I can move my hands. Kui sa ei saa jalgu kasutada, jalgu liigutada, siis ära tõmba krampi ja ütle, et ma ei saa midagi liigutada, liiguta oma käsi, I can move my head. liiguta oma pead, My head. I can move my trunk. liiguta oma kevet. I cannot squat, but I can rotate. I can move while I'm sitting. Ei saa kükke teha, aga ma saan jalgu liigutada isteasendis. You understand? There is always, it's always possible that we always can move some part of our body. Alati on mingi kehaosa, mida ikkagi saab liigutada. We start from where we can. Ja alustada tulebki sealt, kus sa saad alustada. Normally what we do, we get stuck where we cannot. Ja tavaliselt tekib probleem selles, et inimesed tõmbavad krampi selle koha peal, kus nad ei saa midagi teha. And most of people, today so many people, they are having joint problems. Näiteks tänapäeval on väga palju liigeste probleeme inimestel. Arthritis, arthrosis. Artriidid, artroos. Right? So many people, they are having joint problems. And when they start to having joint issues, especially when they are aging, the problem is, the number one problem is they stop moving. Ja vanemaks jäädes see siis muutub järjest tõsisemaks. See number üks probleem on siin, et need inimesed on liigutamise lõpetanud. Well, I don't move because it's painful. Ja ma ei liiguta sellepärast, et valus on. Right? So, that's why whenever, whatever you can move, just keep moving. Nii et mida iganes kohta ja kui palju sa saad liigutada, siis jätka selle liigutamist, mis sulle võimalik on. You remember movement as a medicine. Et jätke meelde, et liikumine on ravim. And slowly, slowly, you can move your head, you can move your hand, you can move your back slowly, slowly, and then you can slowly, slowly start to move your legs. Ja tasapisi sa hakkad tegelikult saama rohkem liigutada. Lõpuks saad liigutada ka neid jalgu, kui need alguses ei liikunud. So that's why I think this kind of like a Nejang as a treatment or, you know, exercise as a medical treatment is very, very useful. Et sellepärast ma olengi öelnud, et Nejang on ravimeetodina väga kasulik. Okay. Siis küsin veel seose kohta meeleorganitega, et Nejang joogas on palju huvitavaid harjutusi, mis tegelikult tegelevad meeleorganitega. And also want to ask you about the sense organs. There are surprisingly many exercises that do something with the sense organs. And it's supposed to be somehow connected to the inside of our body. We need to move every part of our body. Et igat kehaosa on vaja liigutada. Including our lips. Kaasa arvatud huuli. How do you move your lips? Ja kuidas huuli liigutada saab? That's good. That's good. You can do it. Close your mouth very tightly. Pange suu pigistage kõvasti kinni. Open. Tehke väga lahti. Okay. Now you move your cheeks. Nüüd liigutage põski. Rub your cheeks. Masseerige põski. Rub your cheeks. Rub your cheeks. Rub your cheeks. Rub and tap little bit. You see, you're already 1 year younger. Jumal aasta noorem näete välja. You're 1 year younger. You know why you're 1 year younger? There's more blood flow.
vereringe liigub paremini näos. Your blood is circulating and muscles are becoming stronger. Lihased muutuvad Skin tugevamaks. is more oxygenated and rejuvenated. Nahka liigub rohkem hapnikku ja nahk nooreneb. Right? Even the nose. Isegi nina saab Did you harjutada. know that your nose can do yoga? Kas te teate, et nina oskab joogat teha? Did you know? Ninaga saab teha. Start rubbing Hakake masseerima. and massaging. And reshaping. Oma nina ümber kujundama. And then pull, Ja siis tõmmake nina otsast. pull. And then give to the next person. Andke see järgmisele inimesele. Do like this. It's really true. It's really true. Do you understand? Even like if we think of why we are losing our hair. No näiteks me mõtleme, miks mul juuksed kaovad. What do you think? Why we are losing our hair? Ja mis te Because arvate? of age, because of hormone, because of genetics. Vanuse pärast, hormoonide pärast, geneetika pärast. But have you ever thought you can do massage, you can rub, you can do the skull movements? Aga kas te olete mõelnud, et te võite neid juukseid liigutada, pea, nahka liigutada? Enamasti keegi ei mõtle sellise asja peale. If you do it, rubbing, tapping, whatever like this, like a self-massage, Kui sa masseerid, koputad pea nahka, it will prevent hair loss, see ennetab juuste kadu. especially if you do this side here. Eriti kui sinna keskele ja natuke tahapoole teha massaaži. This point here is connected with the heart. See punkt pealae keskel on seotud südamega. Okay? Especially men, when you start to get bold in this area, Kui meestel hakkab sealt kiilaks minema, you have to walk more and eat less. on vaja rohkem jalutada ja vähem süüa. More yoga, more sleep. Rohkem joogat teha ja rohkem magada. Okay. Let's see if somebody wants to ask something. Yeah, good. Kas keegi soovib midagi küsida doktor Niida käest? Maybe Trumo, you can help with the mic. There is There's a one hand. question. Yeah. Are your questions the same? My question is, what made you come to Estonia? Et mis sind Eestisse tõi? You want to know the true answer? Yes, please. I am Estonian. Wow. So actually, I come to Estonia since how many years? Anu is not here, right? 2008. Huh? Yeah. I love Estonia. Okay, long story short, I love Estonia. Lühidalt vastates armastan Eestit, olen siin palju aastaid juba käinud. Beautiful people, amazing culture, and very peaceful country. Everything is fantastic. Ilusad inimesed, imeline kultuur, väga rahulik And maa. then I'm happy, our people. Actually, we have a school too in Estonia. Did you know that? Ja Eestis on meil Tiibeti meditsiinikool. You didn't know? No, I didn't know. Now you know. Thank you. You're welcome. Kas veel keegi? Any other questions? Kui teil ei ole, siis mul on ka üks küsimus. Veel, aga it doesn't look like that. I have one more question. There is also something very special in the book. It speaks about 24 sacred places that outside in the world, and that there are similar places in our body, and that the Nejang Yoga is somehow connected to these sacred places.
küsin selle kohta, et raamatus on juttu 24 pühapaigast väljaspool maailmas ja inimese kehas ja et siin on midagi ka tegemist Nejang joogaga. Okay, now let's move into the mystical world. Läheme siis natuke müstilisse maailma. Tibetan yoga is not just exercise and movement and so on. So if you check this page number 189, kui vaadata lehekülg 181, siin on üks joonis. In our human body there are 24 special locations. Et inimese kehas on 24 erilist asukohta. Okay. And those locations, they have a direct connection with the natural world. Ja nendel kohtadel on siis otseühendus loodusliku maailmaga. Do you know where is the roof of the world? Et kas te teate, kus on maailma katus? Where? Himalaya, right? Tibet. Himalaya is shared by Tibet, Nepal, India, many countries. Himalaja piirkonda siis jagavad mitu riiki tänapäeval. In this theory says we all humans, we have an energetic connection with our important places in this world. Ja see lähenemine siis, millest siin raamatus juttu on, ütleb, et meie inimeste energeetilisel kehal on ühendus kõikide oluliste paikadega maamunal. So in that case it says our heart area is connected with Himalaya. Ja süda on seotud Himalajatega. Okay, so that's why we have this one exercise for shaking the heart. Et sellepärast on siin näiteks üks harjutus südame piirkonna raputamine. Shaking, when you start to shaking the heart, and then your body remembers that originally this this Estonian bodies, Estonian gene is coming from Himalaya. Ja sa raputad oma südame piirkonda, su kehale tuleb tasapidi meelde, et Eesti inimeste nii-öelda geenid tulevad ka Himalajast. Okay. Maybe you are depressed because you are in Estonia. Võib-olla sa oled masendunud sellepärast, et sa elad Eestis. But your ancestors, they didn't know what depression is. Aga sinu esivanemad ei teadnud, mis asi on depressioon. They lived in the high mountains, in the snow. Nad elasid kõrgel mägedes, lume sees. By the way, they are called the Yetis. Ja neid nimetati jetideks. They know that their goal is to survive and reproduction. That's simple. Nemad teadsid, et eesmärgiks on ellu jääda ja paljuneda. No economical problems, no political issues. They are just the focus how to survive, how to reproduce. Ei olnud majandusprobleeme, poliitilisi probleeme, lihtsalt keskendusid neile kahele asjale. So that's why when you shake the heart like this, actually it triggers your old physical genetic memories to saying, oh, my heart is from Himalaya, like a mountain, stable, steady and peaceful. Et kui sa raputad südame piirkonda niimoodi, siis see raputab lahti ka väga-väga vana mälu ja tasapisi hakkab tekkima see kogemus, et minu süda on niivõrd kindel ja stabiilne nagu Himalaja mäed. Right? We all humans, we have one origin, right? Ja meie inimestena meie algupära on üks, geneetiliselt on kõik ühendatud. Genetically. Did you know actually Westerners and Asians, our eyeballs, the sizes are exactly the same? Kas te teate, et siin lääne pool elavatel inimestel ja Aasia inimestel on silmamunade põhja suurus on täpselt sama suur? But superficially your eyes are bigger, right? We Asians are called the wise eyes. Justkui vaadates on nendel lääne inimestel silmad suuremad ja siis... Remove the eyeballs, it's the same size. Aga kui silmamuna välja võtta, täpselt sama suur. Okay. Only our eyelids are covering more because there the light is much stronger. So against the light, you know, generations, people live like this. Silmalaudikud katavad rohkem, kuna päike on nii tugev seal kõrgel mägedes, aga kui kogu aeg kissitad, siis... That's true, huh? It's a real scientific study. Teaduslikud uuringud on siin taga sellel jutul. Same origin. Et meil kõigil on üks algupära. And if we go back, we are all coming from the mother nature. Ja kui vaatame siis tagasi, kõik tuleme emakesest loodusest. So it's good if we have that theory, mystically and energetically and spiritually, this human body is connected to the Mother Earth.
nii et siis selline veidi müstiline ja energeetiline ja vaimne teooria räägib sellest, kuidas meie keha on maa emaga ühenduses. Right? It's not Estonians just connect to Estonia. Estonians connect to the Himalaya too. Ei ole nii, et eestlased on ainult Eestimaaga ühenduses, et nad on ka Himaalayatega ühenduses. When we protect the nature, we are protecting ourselves. Nii et kui me kaitseme loodust, siis kaitseme iseennast. The more we do yogic exercises, the more we open ourselves toward to the nature. Ja mida rohkem me teeme joogaharjutusi, seda rohkem avame ennast loodusele. Okay? How often do you go to hiking in the nature? Et kui sageli sa käid looduses jalutamas? Very often. Where? There, Yeah. in forest, near the sea, in the garden. In the mountains. Ei ole Eestis. In Estonia we don't have much mountain. But why you say only Estonia? Europe is your home too. In Europe there are many mountains. Why don't travel more? You can, exactly, you can. Yeah. Traveling is the best experience in the life, don't you think so? Mis te arvate, kas reisimine on üks parimaid kogemusi elus? Just to stay at home, beautiful home, connecting, be at home, it's very nice. But traveling also is really, really nice, right? Et oma heas ja ilusas ja kodus on väga-väga tore olla, aga reisida on ka hea. Another thing is, I think we humans, you know, we are kind of disconnected with ourselves. Et kui me inimestena ei ole endaga päris heas kontaktis, Self-disconnection, and then we are disconnected with our friends and family members. ja sõprade ja pereliikmetega ka ei pruugi olla heas kontaktis. And then also we lost the contact with nature. See tähendab siis seda, et me oleme kaotanud ka hea kontakti loodusega. Okay? So in a very deep level, the Nejang yoga, this kind of yoga really helps us to open up our mind and energy towards the nature, and we reconnect with nature. So I think that's very beautiful. Ja kui niimoodi päris sügavuti vaadata, siis Nejang jooga harjutused tõesti aitavad kaasa sellele, et avada meie meele, energia, meie keha heale kontaktile loodusega ja see on üks väga ilus sügav tähendus siin taga. It's true. When you do some exercises, you feel the call from the nature. Ja kui sa teed harjutusi, siis loodus hakkab rohkem kõnetama, et see on täitsa tõsiasi. Right? A deep call. The call from Himalaya, the call from Amazon. Hakkad tundma kutset Himaalayast, Amazonasest või Alpidest. Right? It's true, it's like that. Because this beautiful planet is a home for all of us. Et see ilus planeet on meie kõigi kodu. And energetically and spiritually we are connected with everyone. Ja energeetiliselt ja vaimselt oleme kõigiga That's ühenduses. why so many places when we travel, we really feel, oh, I feel at home. I said, it is true, it is our home. Et sellepärast ongi nii, et kui sa reisid ja paljudes kohtades tunned, et oi, siin on nii We kodune. are controlled by the political divisions. Aga igasugused poliitilised jaotused ja eraldamised siis kontrollivad meid. Geopolitics means political control. Et geopoliitilised asjad tähendavad poliitilist And kontrolli. so that also represses us, and then we kind of lose the connection with nature. Ja see surub meid inimestena alla ja ühendus loodusega läheb kehvemaks. Okay? That's why, yeah, I really like this story. For myself, the more meditation I do, the more yoga exercise I do, I have more feeling to travel more. Ja mulle endale see teooria väga meeldib ja ma ise kogen seda, mida rohkem ma joogat teen, füüsilisi harjutusi teen, seda rohkem mulle tundub, et võiksin kuhugi reisima minna. Truly feel the call from the nature. Et täitsa kohe tõsiselt tunnen seespool kutset erinevatest looduspaikadest. Of course, today people are super interested in the psychedelic substances. Et tänapäeval inimesi ülimalt huvitavad igasugused psühhedeelsed ained. Have you tried? Kas olete proovinud? Including marijuana. Kaasa arvatud marihuana läheb ka siia alla. What did you try? No mida te olete proovinud? What did you try? Ayahuasca. Ayahuasca. What did you see? Mis sa nägid seal? Can't say in 2 words. You can't say the words. In few words. Okay. Ayahuasca. Do you like ayahuasca? Anybody tried the magic mushroom? Did you try magic mushroom?
I like my brain. You like your brain? Yes. Yes. Okay. You know, that's in a way, in a positive way, shamans, they use that because shamans, they use these substances to reconnect with nature. et šamaanid on kasutanud selliseid aineid täiesti positiivsel eesmärgil ja positiivselt, et loodusega paremat kontakti saada. But substances can be misused too. Aga neid aineid võib ka väärkasutada. So the yoga, this theory is something similar. The more we do exercise, the more we do yoga, actually something opens energy channels in us, and then we can have spiritual trips. Nii et see pühapaikade teooria siin raamatus räägib millestki sellisest, et kui me rohkem tegeleme iseendaga ja selliste harjutustega, siis meil võivad isegi tekkida sisemise šamaanirännakulaadset kogemused. You do the heart shaking one. Raputad südame piirkonda. If you do it enough, then you will have experience. Kui sa teed seda piisavalt ka palju, siis sa saad kogemuse. You can't express that in few words. Ja seda ei saa paari sõnaga väljendada. And with the yoga experiences, there are no side effects. Aga jooga kogemuste puhul ei ole mingeid kõrvalmõjusid, need on turvalised. Okay, that's it. Yes, and now we give a word to Trukmo. Nüüd palume Trukmol ka natukene rääkida, ta tahtis mõnda pilti ka näidata. I just want to add that the 24 holy sites in our body, this theory is also is like in Tibet we have lots of pilgrimage, and when we do Nejang, it's like a pilgrimage inside our body. Et need 24 püha kohta, et Tiibetis inimesed käivad palju palverännakutel ja nemad suhtuvad sellesse niimoodi, et need harjutused on palverännak meie enda kehasse. Many people told me when they see great mountains and lakes on above 5,000 meters, then when they see this beautiful nature, they just want to cry. Et paljud inimesed on öelnud, et kui nad näevad mägesid või järvesid kõrgemal kui 5000 meetrit, siis see lihtsalt ajab nutma. Something emotion and physical feelings are rising. Et emotsionaalsed, füüsilised tunded, tundmused tõusevad. And those are part of the pilgrimage trip. Et see on siis osa palverännakust. And doing this yoga somehow brings similar feelings. Ja nende joogaharjutuste tegemine toob teatud mõttes sarnaseid läbielamisi. You're unblocking or you're paying homage to the holy sites in your body. Et sa avaldad austust püha kohtadele enda kehas. Maybe You need help with the slides, yeah? yes. I just want to go through a little bit about us. And Dr. Nida visited Estonia under the invitation of Anu Rootalu in 2008. Et siis mõne väikesed selgitused ja mõned pildid, et Dr. Nida tuli Eestisse esimest korda 2008. aastal Anu Rootalu kutsel. Before Dr. Nida came to Estonia, Anu Rootalu traveled to other countries to learn from Dr. Nida. Ja enne seda oli Anu reisinud teistesse riikidesse, et tema käest õppida. And thanks to Anu Rootalu that we have a baseline to start the first group in Estonia that studies and practices Sorba. Ja tänu Anu Rootalule siis üldse Eestis tekkis esimene Tiibeti meditsiini õppiv grupp. It's more like Tibetan healing philosophy and lifestyle. Et see on siis Tiibeti tervise, tervendamise, filosoofia, eluviisi õpetus. And in this group, in this organization, we started out with Tibetan external therapies. Ja selle esimese grupiga siis alustati Tiibeti väliste teraapiate õppimist. And mantra therapy. Mantrateraapiaga. And then Tibetan medicine theories. Tiibeti meditsiini teoreetilise poolega. As well as Tibetan Buddhist philosophy. Ja ka siis Tiibeti budistliku filosoofia õppimisega. Spiritual practices and retreats. Ja vaimsete praktikate ja retriitidega. So in 2015, Dr. Nida found a place in his dream.
Ja 2015. aastal leidis doktor Riide Eestis enda unenäo järgi ühe koha. He says that he saw a place near a lake. Ta ütles, et ta nägi unes ühte järve lähedal olevat paika. And then it took us 7 days to find the place, buy the place and get there. Ja siis meil võttis 7 päeva, et leida see koht üles, osta see koht ära ja sinna ennast esimest korda sisse seada. It all happened too magically. Ja toimus liiga maagiliselt see kogu lugu. And we're still undergoing the renovation process. Ja siiamaani jätkub maja renoveerimine. It's almost 11 years. Et peaaegu 11 aastat. But with not with let's say it's also our pilgrimage trip. Ja see on meie siis, võib nimetada seda palverännakuks. It's in Valuste village near Viljandi county. Et see on siis Väluste külas ja see on Viljandi maakonnas see paik. 1.5 kilometer from Võrtsejärv. 1,5 kilomeetrit Võrtsjärvest. So very welcome to visit us. Et tere tulemast seda paika külastama. Yep. And in this schoolhouse we host Tibetan medicine courses, Buddhist trainings and spiritual retreats. Ja seal on siis Tiibeti meditsiini kursused, budistlikud kursused, õpetused, rahvusvahelised ja vaimsed retriidid. Online and offline. Ja nad on siis koha peal ja üle veebi ka. And then connected with this Nejang book, we have actually international forums about Tibetan medicine and spiritual practices in Estonia. Ja Nejangi jooga raamatuga seostub ka see, et Eestis toimuvad rahvusvahelised foorumid Tiibeti meditsiini teemadel. And we had the first forum in Estonia, and the second forum was in Kyoto, Japan last year. Esimene foorum toimus Eestis, rahvusvaheliselt esimest korda Eestis. Eelmine aasta toimus Kyotos, Jaapanis. And now the third one is coming back to Estonia. It will happen in January 15 to 17, 3 days in 2027. Ja kolmas foorum siis uuesti Eestis, Viljandis 15. kuni 17. jaanuaril. Yeah, in Sakala Center. Sakala keskuses. The theme is yoga, breath and meditation. Ja seekord on teemaks Eestis siis jooga, hingamine ja meditatsioon. So we really encourage you to read, practice, and then come to forum and share your experiences. Nii et soovitame teil lugeda seda raamatut, proovida neid harjutusi ja tulla foorumile oma kogemusi jagama. Everybody has its own feature, and if we explore it with mindfulness and effort, we find magic. Igal kehal on omad eripärad ja ainult siis, kui me teadlikult uurime oma keha, tegeleme sellega, siis me hakkame avastama sealt kõik võimalikku salapärast. In our time we lack encouraging and beautiful stories. Tänapäeval on liiga vähe julgustavaid ja ilusaid positiivseid lugusid. Beautiful and encouraging stories need effort. Nii et ka need sellised lood vajavad pingutust. Squats. Kükitamist. And 24 Nejang yoga exercises. Ja 24 Nejang yoga harjutust. If you do one exercise one time, it takes around 27 minutes to finish one session. Et kui teha ühte harjutust ühe korra, siis 27 minutit läheb terve sarja tegemiseks. If you only do part of it, then it's less than 10 minutes. Aga kui teha ainult osasid harjutusi, mida võib ka täiesti hästi teha, siis võtab aega vähem kui 10 minutit. Very practical practice. Et see on tegelikult väga igapäevaselt kasutatav harjutustik. And except for the Nejang yoga, we also have the next level of Nejang yoga. We have Lujong yoga, we have Tumo yoga. So there are many other types of yoga that we will be presenting and discussing in this forum. Ja see foorumis siis tutvustatakse ka teisi joogasid. Peale Nejang joogat tuleb Tiibetis Lujong jooga, siis on näiteks Tumo jooga ja veel teised. And Tumo yoga especially is practiced during the extreme cold, so Estonia is perfect in that time. Ja Eesti on välja valitud siis Tumo õpetamise jaoks, sest seda on kõige parem teha külmas. Nii et jaanuarikuus Eestis kõige parem koht.
And here you can see the past international forums. The first forum was about mental health in Soarikpa. ja siin on näha siis neid foorumeid ka, mis toimusid. Kõige esimene Eestis oli vaimse tervise ja Tiibeti meditsiini teemal. And the second forum was about Julen and rejuvenation. Ja teine foorum Jaapanis oli Julen, on siis Tiibeti taastav teraapia, oli noorendamise ja taastamise teemal. To become younger. Ja siis vad I said, et mul saada nooremaks. And yeah. And then here's a picture of most of our team and people who come to us time to time to learn. Ja siin on näha siis suuremat osa meie tiimist ja natuke näha inimesi, kes õppimas käivad. There should be also other more people, but here you can get a grasp. Inimesi on muidugi rohkem, aga siit saab natukene aimu. And it's a liquid team. Some team members have been around for more than a decade. Osad inimesed on osalenud rohkem kui 10 aastat. Some come when they can. Mõned tulevad siis, kui nad saavad. And some are new. They because we are all growing. Maybe for some year we're together to grow, and then we have our own stages. Mõned inimesed tulevad natukeseks ajaks, liiguvad edasi, et iga inimese arengus on omad astmed. And we have one of the rarest statue, like a copper statue of Yuto, the father of Tibetan medicine, in the center. Ja Eesti keskuses on ka olemas siis väga haruldane vasest Tiibeti meditsiini isa ehk Yutogi kuju, neid on maailmas väga vähe. It's quite rare. In the world there are only few, so we have one in Estonia. Nii et nendest üksikutest maailmas on üks ka Eestis. So that's a bit about our school, and if you're interested, then here you have our school contact and the forum website. Nii et siin on siis ka mõned kontaktivõimalused või kust rohkem infot saab, et kui kedagi huvitab, siis võite kas või pildi teha. Yeah, thank you very much. Ja aitäh, Trummo, but you didn't mention, but this is here in the book, that Eestis on olemas ka Trummo enda antud Nejang jooga veebikursus, siin raamatu taga on olemas see viide, et kui keegi seda raamatut uurib ja harjutusi hakkab tegema ja tekib rohkem huvi, siis see on tõeliselt hea veebikursus. Sinna tulevad natukese aja pärast ka eestikeelsed subtiitrid alla. Yeah, see on veebikursus. This is the Nejang yoga online course we have on the school homepage by her. Meie aeg on siin läbi, et sellega täna õhtul lõpetame. Kui keegi tahab raamatusse sissekirjutust küsida, siis on veel selleks aega. So our time is over. Thank you very much, everyone. And maybe if somebody wants your signature, you are available for that. Thank you.